kanong ba shalong kalanang kiwin hakas ngtok din jong katayo dak jing mi sakakan hun kiseng bhalang badan hapo kalama jong ke Confederation of Meghalaya Social Organizations CoMSO banyak persya ya ke Citizenship Amendment Bill bat kani ke hun kalapan long sendon dak jing tur pat ba jak office strikam jong ulat ke jala utatha gata roy haraj bhavan bandawa ban menjurno ya ke Meghalaya Residents Security and Safety Amendment Ordinance araja khat khandai bat kumjuru bandawa ba udai ban mikno na kejala namar kejing Kristian ya ke Citizenship Amendment Bill kebayat persya ya kejing sngau bat jing kwa upat ba kejala hakane kejing tur pat ba kalami ru kejing alun mau kejing siat tendong air pensat khamat bat lami ru kejing sawa siat kuli hakaba palat san phongut kibriu kilaman saw kentup ya laingut kibalaman saw na kejing dai kuli Kene kecing tur syayin ulat kala sedang da kecing lumpat ba hamaulai maudat baki bat nang ni kipat ba kibelakot da kipau hajar ngut kle yat pat ba leng bakathan jayau maukar mot pran rengkat ke slogan ba persya CAB bat badawa ban pentrekam no yak ILP hapo ke jala Habalapoi hamot pran kinoy alam jong ka CoMSO gila ajing kran ban pensai ke jing mu jong kini ke jing yat pai ba bat nang ni kalia tur leng ba ka Thembi Joy Civil Hospital hadu bandapoi hakardop jong ka yeng ulat haraj bhavan Rikasi Langan ya isya Cekan mau ya tika Ondo Miri La iu ton lakari Yungkil sakit Siapa ini Olu cistani Yadi Bismillah.
Ndapoi hakini kejaka kinu yalam ke CoMSO kila ajing keren biang hakaba kila dawan ulat kejala baudai ban ajing menjurno mardor yaku ordinance jong ke MRSSA kenang ban la ban pentrekam no mardor bat kila penrem juru ya ke solkar NDA kabala yalam da ke BJP halor ke jingbom sngap ya ke sol jong pai ba ban nem pentrekam ya ke CAB ha Meghalaya. Nalor kani kila portas laru da ke penrem jur ya ke Agatha Sangma halor ke jingker syane ke CAB po parliament ke baki ong bakadai ke kam syat kela ya upai ba ke jela Meghalaya. Ucaman ke CoMSO ubak Robert Jun Kharjarin ula pentip ru baka senjukkan penlong ya ke jingsong kelan mengor hakan ke jaka dat hadu ba ulat un ajing menjur ya ke ordinance bat ru hadu baka sokar pedeng kam menjur ban pentrekam no ya ke ILP hapo Meghalaya. Hindi yung dibalang hagapin kasi yung dibalang Kini kecing penbenajung ubak Robert Jun ubadai ru Presiden Joka Hinyo Trap Youth Council kam shim lapen hun setia ya ki babun balang bakin syusyong kop hakani kejaka bat kini ki samla ki pemhun keliator hi daladi ban tunjuk bor ya ki pulit dah ka basdang kawang mau bat ban ketak tiru ya wei upulit papahara hakani kejaka habayo i bakajing long jingman kam ilong syu ki pulit dah kejing bomban se kilahap ban set dah ki tendong air pensat man bat kawang ru daki flashbang syikipat ba bakin sapriak. Dai hakani kapor balam mitru kejing sawan daki ketang sulai jeng kulit aduk pekipat ba kila syumare rumah ban pelat dalam kejing im bat hakani kejing ya pet rumah bun ru kila mensal na kejing syak lembuk bat kejing ur. Kini alam ke CoMSO habayu i yakani kila tor syakmat bantem ya keding ke baklang dah ke penjajai ya kipat ba bakin num kawang mau syu ni ketak ti ya kipulit bat dai habalak ham jajai la syam bakumbal sampul nut kipat ba kila mensau na huri hura bat lainit kila mensau na kecindai kuri bakin thup ya we urang ba ubana maulai kentan masa ubala mensau na kibenta jong kakti bat kasyadem bayok sam kuli uwe pat uba mensau na kekejam bat uwe na keturung. Yakini ki bena mensau la penkit no marmar Cheshin Long Civil Hospital bakin yo yakijing suma. Ya, kata saya suka kulit dia. Ya. Belum. Em ốc chưa?
Petru benar lebih Petru benar Petru. Dua ini yang kita kelapin ini. Nane ba dum nane chane mi chane ba. Magdanag sa pangan. Magdanag sa tungon. Adoption slip ito. All adoption. Itu berah. Ini lima, ini sampai ini dah. Ini sampai ini juga ini nanti juga berapa dah. Pena ni sini. Sama barang ni dah. Sama sini dah. Sama ni. Dui kuli. Lalu ni sini. Sama ni sini. Sama ni tim tu sama ni sini. Kejap ni. Habayo bala jai ke jingpitar upat ba kino alam jong ka CoMSO kilami no nakene ke jaka pemarjan ke khodop jong karaj bhawan bat kelale shong haphalau jong ka State Central Library ban ap ya ke kubur ke bami na ke jinge kendu hapedeng ukonrat kongkal sangma bat menteri korbari u Amit Shah Hanong ba Delhi Long bajai Yuan Angdi dan Bersyak CAD Bakbantawa ALP kata ada balik ani omding indai temuan ani nak kuai ke jimuk wat la kan ke ji kan at hapeng kipat ba bat ki pulit kala jai no nrei ki riu shim kabu kila shim kabu ya kan ke ji khi da ka bala ibyang ding saya ka kali jong state director ke NYK Meghalaya ka bala penyang hayu hostel bat dai da ke jing poi klo jing ki pulit pendip ding lala pandem ya ka ding shua bakan pur cheki yi ki badon marcha Kaladon ka jing ya keren but nakaliang jong ka home ministry ki ong ba pha ya ka resolution kin sa examine ti ngelayo jing tip hiru ba wana ki minister ki don ru ki bru jong ka government ki ba ong ba ka assembly kan syong menta ka tayo banwan ka assembly kan syong menta ka tayo banwan but kin pass ya ka resolution ya ka ban pentrikam no ya Bengal Eastern Frontier Regulation lani kata ka ILP nakaliang kaseng lada don way ni arngot ki ba persya ya kane ki lani ki ba vote again ya kata ka resolution nyemban sing ya haban persya ya uta UMLA ya haban pen ya kajing pen pau kajungi bangi persya lani ni ki persya ya taw mede ni kentu ya baro anrup hangut how ruling lani how opposition bakadei ka por ba pineklet ki political differences ki jongki wan lang haju but ban ya ai tangkawai kasur kidi ban ai ba kameklia ka don kam ya ka Bengal Eastern Frontier la ne ka ILP khana bangin light na ka jing trikam jong ka CEB Kakenhuan jong Sarkar Meghalaya Democratic Alliance pok kejingilam jong Menteri Rangba u Konrad Kongkal Sangma berulam pangki yang dorbar tauan gejala ha kapor kadar shteng nin keshteng senya jong sisa jan gelekendo yo Menteri Korbari ke Sarkar Pedang Amit Shah New Delhi badakani kejing kendo ke Sarkar MDA kalekentu ke Sarkar Pedang ban pentreka mek inline permit ha gejala barkila penparu i kejing halo kejing duna ban poi ki marba mardi ha gejala Meghalaya nomor kejing don kejing ki ha gejala Assam U Amit Shah ula syashkor gini kejing dawa ke Sarkar jela bar ula menjur ban kemi bat kian Omar Dor. Syusyuk Sarkar jela kela shimru ikarai ban penlong ya ke dorbar bakerpang ke basisngi jong ke yang dorbar tauan ke jela ban menjur daga resolution ban pentrekam ya ke inline permit ha ke jela Meghalaya barok kawai. And the Honourable Union Home Minister was apprised of the situation that is prevalent in Meghalaya and the delegation stressed on the Honourable Home Minister that there is a need to implement the ILP in the state, and the delegation also apprised him about the crisis that we are facing in terms of the essential commodities, which will bring about a problem for the common man and the public. So this was apprised, and
The Honorable Union Home Minister was very receptive to all the issues raised by the delegation, and he said he will be looking into the matter. In the meantime, the government of Meghalaya has decided that we will be convening a special one-day session to bring a resolution on the implementation of ILP in the state. When do we expect that this special session will be conducted? This will be discussed and it will be done very soon.